Maya pa oras kabalen. Kayan tabi mabilog o persaning GNN TV 44, mabiyal na rin makapanahon at lokal istoryang dapat sumabalo. Kapamilataning garantisado, kompleto ang pambalansing informasyon. Ore po rin balitang may kalap kining Miyerkules, March 12, 2025. Yaku po ibenigin to at iti in News Force, Pampanga. Meto nga medical vision ni ginampal ni Team Jeljun, Team Barangay Sapang Biabas, Mabalacat City. Ay ning report ng Patricia Mamang. Tukluking 1,500 a residente, iba't kareng miyayaliwang barangay, king siyudad Mabalacat, ingme kinabang king medical mission, kaya king barangay Sapang Biabas Covered Court Phase 1, ngening March 12. Ing aktibidad, penimunane ning Team Jeld June, apanimunan dari Mayoral Aspirant Vice Mayor Jeld Aquino at Vice Mayoral Aspirant Councilor June Castro. Kasanmetong king programa, dina Governor Dennis Delta Pineda at Vice Governor Lilia Pineda. Kaya be kareng serbisyong yampangketi, ing libreng check-up, panulo, salamin mata at blood chemistry. Kaya kalan kareng benepisyaryo, reng mga tuwang ating panandaman. Kalupa na namong Mercedes Perez ating mata sa creatinine level. Maragulya kanong sauping medical mission para kareng kalupa ng mga ilangan panulo. Matcha po kasing creatinine ko. Ay, Diyos ko po. Ako po, maadong ko pong maragula sa upo kaya kayo. Siyempre, po masakit po yung bihe. Wala ka pong panyali. Wala kang pera. Masakit po. Meron kami mo pong pakakalulo. Pepa salamat naman, ing 69 anyos ay Rosario Roque, king libreng panulong tinggap, iba't king medical mission. Maragulya siya kaya kataming natin panulo, etana pupunta kaya tang malawot, kaya tang kainin. Kabilang kareng barangay may kinabang king programa, yung barangay Sapang Biabas, barangay Kamachiles, at barangay Bicay. In programa po, apin po yung ausantang medical mission. O yung ausami po munisipyo to barangay level, nuno ka rin, kapartner tayo po, i-Governor Nanay Lilia Pineda, Vice Governor Dennis Delta Pineda, Nanay Party List, at syempre kakatamong malugod na Tatay Bong Pineda, na mamaya kami pong kasopan karing egan-egan ng kabaryo mi, kini pong barangay Sapang Bayabas, Kamachiles at barangay Bicol. May blood extraction nila, ngayon mamaya kami mo rin pong panulo, eyeglasses, eye check-up, medical check-up, ang po pong dental services. At bayo na po muli, akit po makapili na po, tsula po rin kaya ng Team Jelden June, at po Vice Mayor June Castro po Kenny, na mamaya kami pong handog pagmamahal karela, ayuda. Yan ang sabihin, ayuda ni tatay. Pang-9, po ini, pang-apuluya po ini, tuloy-tuloy na po rin. Dinikdik ng Castro na marakal karelang sasakupan ng mga ilangan sa Hope Medical. Nung may palad kayo po kayong laban, magtuloy-tuloy po yung makaninig klaseng programa. Itang ibabamiya po yung munisipyo kareng barangay, Bangkanita, detang kakatamong pasyente nga na makalakad, punta lang tala ka Rembale, uluwan tala, ne? Uluwan tala at sopan tala, Bangkanita, panamdaman de ing presensya na po ng city government ni Mabalacat. Bilang parte ning aktibidad, mida kailan namang grocery pack sa maglamang abias at canned goods para karenggang benepisyaryo, iba't king negosyanteng Rodolfo Bong Pineda. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. King kapag nasaan na pasignahan ng healthcare services, opisyal ng presinayan ng Angeles City Government yung bayong primary care facility ng Barangay Pulong Maragul at Barangay Malawanyas. Ay ni-report ng Patricia Mamang. Quality healthcare, mas accessible na. Yan ang pagmaragol ng Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. kayag na ng opisyala inaugurasyon ng primary care facility kaya tiking barangay Pulong Maragol, Ciudad Angeles, inyang Martes, March 11. King pasilidad ay na kailangan pang bumiyahing marayo para king check-up o basic medical concerns. Fully equipped yaiti apani balan dareng professional healthcare workers, kalupa dareng doktor, nurses, medical technologists, ampong dentist. Agpang kang Mayor Pogi, parti yaiti king pangako ng gawan niyang mass accessible ing healthcare services kareng ang ilenyo. Ito niya po ini kareng pengako ko kareng kaya katamong kabalan niya pong kakumpanyata mo na ing healthcare po kailangan tayo pong samasang. Natin po, atin na po ining pagkakataon na ito pong pengako ko gagawan tayo po, papakita na po kareng kaya katamong kabalan.
Kaya beki nga manuang aktibidad, dina Pampanga 1st District Representative Carmelo John Lazatin II, Vice Mayor Vicky Vega Cabigting, reng miyembro ng City Council, Executive Assistant for Reyna Manuel, Barangay Council at Department Heads. Kawani king Barangay Pulong Maragul, opisyal nemo namang binuklat ang kaparehong pasilidad king Barangay Malabanyas. Papasalamat po kami kay Mayor dahil po sa natupad po yung pangarap namin na madagdagan po yung mga RHUs po natin at the same time yung manpower po kasabay po nun. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Metong kareng kapag nasaning mutya ng Pilipinas, Pampanga, ingibida ing legwan at turismo ng lalawigan. Ay ni-report ng Patricia Mamangon. Pasyag ng Chot Rojas, bayong Provincial Director ng Mutya ng Pilipinas, Pampanga, na metong kareng manimunang kapag nasaning beauty pageant ngayon Banwa, ing ipakilala at pasiknangan pang lakwas, ing turismo ng lalawigan. Opisyal yang pepakilalay Rojas, kinggera pa na launching at press conference ng Mutya ng Pilipinas, Pampanga, inyang Martes, March 11, ketiking Kingsborough International Convention Center. And ang plano talaga namin din is to promote tourism of Pampanga, na kung saan magagawa natin yung mga bagay na gusto natin ipakita at mapapakita natin gusto natin ipakita sa ganda ng Pampanga sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga magagandang dilag ng Pampanga. This will boost the tourism of Pampanga. We have so much to offer. Tayo pong mga Kapampangan, lalo na po ang probinsya ng Pampanga. That is why we will take this opportunity to showcase Pampanga to the whole Philippines. Pinuri na namang Cory Quirino, ing founder at national director ng Mutya ng Pilipinas, ing legwa na talento na rin Kapampangan at ing dedikasyon na rin organizers king lalawigan. Mas matindi, mas malakas ang Mutya ng Pilipinas, Pampanga. I have never doubted Weng Laughlin's capability, and she has always impressed me with her performance. Actually, she's one of our model, if not the best model, of our provincial director and license holders. Kaya mahirap talaga yung peg ni Weng. Pero I know that Chot is up to the challenge. And with the teamwork of the two, I cannot wait to see what Mutya ng Pilipinas, Pampanga is going to show us in July. Pampanga, as I said, always is a trailblazer for us. I cannot wait to be surprised by Mutya ng Pilipinas, Pampanga with this tandem. It's a formidable tandem. Agpang naman kang Rowena Aguilar Laughlin, ing franchise owner ng Mutya ng Pilipinas, Pampanga, inumpisan na ing pamagsadya para king beauty pageant ngayon Banwa. Just like mga previous years, syempre we do our best. So for this year, we will do more best pa. And Mutya ng Pilipinas, Pampanga 2025, today, opening na yun Today is the launching. So, yeah, calling all the aspirants. Kaya nga kanina po, nasabi ko na kahit na yung mga non-winners natin previous years, they are welcome to join. Tinagon mo naman king event dinag Lizette Garcia, ing Mutya ng Pilipinas, Pampanga 2024 at ti Anne Klein Castro, ing World Top Model Philippines 2024. Ang may inspirasyon kareng aspiring beauty queens king lalawigan. Asahan na maging dalan yung ligligan legwa na itibang higit ya pa nga pakilala, ing mabanding kultura, kasalesayan at legwa ng Pampanga king mabilog a bansa at maging king yato. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin pa mga paling balita king pamagbalik ng News Force, Pampanga. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito, kaming mahihirap.
binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa Malota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ing Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Ako ay isang Anghelenyo. May determinasyon at dedikasyon sa bawat aksyon. Masipag, tapat at handang maglingkod. Sa oras na dapat. Makatao at may paninindigan. Malikhain at may inisyatiba. May puso para sa masa, handang protektahan ang kapaligiran. Para sa kinabukasan. Ako ay isang Anghelenyo. 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 Handa ako para sa lungsod. Buong pusong maglilingkod sa inyo. Pa rin balitang dapat tamong tutukan. Glow Up Gold, bibida ning La Hermosa Royal, ing kayang ing all-in-one beauty hub, ay ni-report ng Patricia Mamam. Opisyal na nang binuklat ning La Hermosa Royal ing bayong Medical Aesthetics and Surgical Center inyang March 9 ketiking siyudad ning Angeles. Ito po yung clinic na one-stop beauty center na from head to toe ang aming kinikater na service. Magsilbiya kano iting all-in-one beauty hub from skin laser to cosmetic procedures. Kompleto ya kaning center king holistic wellness gamiting modernong teknolohiya. We developed this business into 3 phases of beautification. From spa and then to advanced aesthetics and now finally etong surgery center. We have wellness salon and spa. And then we have this advanced aesthetics. We have this hydrofacial from the USA. And we have these machines from Europe and Korea. Kawani kang aesthetics, La Hermosa Royal plans to collab with local groups to promote wellness education. La Hermosa Royal is located along Phil-Am Friendship Road, Barangay Kutkut, Angeles City, and it's open from 12 noon to 9 p.m. This is Patricia Mamangon on the spot.
Kaya katamo pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, kilo ng 24 oras. Alang bagyo o low pressure area, kilobatlual ng Philippine Area of Responsibility ag pangking pag-asa. Maluwalas at papali, malisangan na panahon ng aranasan king maragula parte ng bansa, paulin na ning easterlies o mapaling angin, amanibatan king dagat Pasipiko. Paulin na niti, pakipaminsan-minsan biglang pamanuran at ating kayabe, hildap at duldul. Kabalen maging partigat ng pamagbalita kay Tiking News Force Kompanya. Na anumang kaganapan, isyo, reklamo king kayo lokal, panyari mong ikwento ay sumbong na pamilatan na rin numero payakit king kayo screen. Panyari mo namang mag-post king kayong Facebook account. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV44, ingadinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang servisyo pa rin sa Blang Kapampangan. Ayaw na nyo lang, Miyerkules, Remekala pa istorya, kaya Tiking Provincia. Kaya ko po'y Benny Ginto at ini ang News Force Pampanga. Balitang tutu, Timbalen, susunod.